Ovo je emisija u kojoj vas nikamo ne pozivamo, ni na kakve događaje, a kamoli evente. Ostanite vi lijepo u svojim papučama, a mi ćemo vam preporučiti kućne zanimacije. Budite doma, jer doma je najbolje. Danas je s nama Davor Peršić, magistar Ludi Man Band. Dobar dan vam želim. Dobar dan svima. Naša emisija zove se Doma je najbolje, možda to nije najbolji opis za nekoga kome je prirodno okruženje ulica i trgovi, ali doma mogu pasti na pamet odlične ideje. Za to ste nam dobar primjer, pogotovo vaš ludi instrument kojeg ste osmislili i napravili vlastitim rukama. Da, i tako ćemo onda ovu emisiju Doma je najbolje prilagoditi tome da ne spominjemo puno cestu, nego kako na cestu doći od doma. S nečim od doma. Da. Kako pretvoriti nešto u nešto drugo i to prezentirati vanjskome svijetu kao zanimljivo i atraktivno. A kaj ste vi to doma napravili? Napravili ste kantabas. Napravio sam jedan instrument koji se zove u stvari, washed up bass je engleska riječ, ali kantabas sam ga ja nazvao, je kontrabas, ali izgleda kao kontrabas, samo umjesto tog tijela glavnog drvenog ima kantu, jedno obično metalno vjedro. Korito metalno, koji sam maknuo sam one ručke i lijepo dodal gore tu ploču, vrat i 4 žice i prosviralo je, ne? Prosviralo je uz mali rizik prethodno, hoće li to čudo svirati? Da, na to ste pristali. To nikad ne znam. Bilo što čovjek radi, pogotovo tako tonski gledano, da treba nešto nekako proizvesti, neki zvuk, to nikad nismo sigurni. Vjerujem da ima sigurno u slušateljstvu ljudi koji su to već isprobali pa znaju o čem pričam, ali evo ovaj je prosvirao. Čak i iz početka bez dušice. To je onaj dio mali onaj glavni dio u stvari instrumenta, kod gudačkih instrumenata vrlo važan, koji povezuje prednju i stražnju stjenku tijela i zbog dušice, kako to je lijepa riječ, dušica, to je duša instrumenta ali ove moje čak prosvirao bez dušice i nisam ni znao da neka dušica ide, jer to na slici koju sam gledao tada, jer ideja nije moja, ja sam to vidio na internetu. Rekli ste mi dok je internet bio mlad, ste se povezali s jednim gospodinom koji je to već radio. Jednim Poljakom koji živi u Americi i tako onda mi je on poslao CD, slike, opisao mi, ali ja tu dušicu recimo nisam vidio na toj slici, niti se nigdje spominjala, tek kasnije kad je jedan moj prijatelj s kojim sam razgovarao i opisao mu što sam napravio, veli pa jesi metnuo dušicu, pa nisam, pa kaj je to? I tako je, dobro, uglavnom napravio sam kasnije i svira, sad mi ta dušica prenosi zvuk i na stražnju stranu metalnog tog korpusa. I tako, uglavnom to je jedan put prema one man bandu. Da. A vi ste inače glazbenik, samo glazbenik, ali svirate u bendovima, u drvoredu svirate, ali tako? U drvoredu sviram bas gitaru i tu i tamo nešto zapjevušim. Mislim, svirao sam u nekoliko ovih no name bendova do sada, ali to je hobi, to je... Ovi nastupi na ulici su vam dragi, također. Da, ali to je sad već preraslo u profesiju. U stvari sad kad razmislimo o tome, sve što je nekad bilo hobi je preraslo u profesiju. A nije li to najbolji put zapravo? Pa je, samo što čovjek mora imati hobija. Hobi je neobavezan. A kad nešto preraste u profesiju, onda to postane nekako profesionalno. U Zagrebu vas se moglo vidjeti na cesti s The Bestu, je li tako? Da, protekle godine, proteklih 2, 3, 4 godine ili ovako, ja izađem van na ulicu, volim to, ili tamo na Cvjetnom trgu ili ispred hotela Dubrovnik, kako gdje mi odgovara. Po struci ste inače sociolog? Ja sam profesor sociologije, nisam otišao na fakultet da mi upišu mage. Dobro, profesore, ali vi oživotvorujete sociologiju zapravo na ulici. Šta, valjda se to zna, može se to nazvati mikrosociologija. Ja volim utjecati na male skupine ljudi, u stvari ih razveseljavati ovim ili onim putem. Uglavnom, ljudi vole čuti muziku, to je činjenica. Čak i uz put
kada svira običan instrument ili neko u nekakvom kutu ulice, lijepo je čuti dok prolaziš nekakvu glazbu, a ako je to ovako nešto što ja radim, što je i vizualno zanimljivo i zvučno, onda je, ja mislim da to mami nekakav osjećaj veselja u čovjeku i to je to. Ja to vidim na ljudima i to me tjera dalje. Vaš je instrument kantabas, da se sad vratimo na njega, lijepo je vidjeti zato što ima jako puno dodataka. Vi ste ga oplemenili svim i svačim. Da, evo od te prve izvedbe taj kantabas obični koji je imao jednu nogu, tek toliko da može stajati. Prvo sam ga malo naučio svirati da vidim uopće kako se, prvi put sam se susreo s instrumentom bez pragova i tak, kojeg sam napravio, ali to je bilo davno, mislim, to sad govorim prije 15 godina, je to 13, kao da mislim, bježe, bilo. da, bježe te godine. Kako veli moj prijatelj, vrijeme teče brže nego što to čovjek od njega očekuje. Upravo tako. Onda sam jedno vrijeme radio sa tim instrumentom, kao basista i pjevač sam se pretvorio u pola lika, dakle desna polovica mi je bila ženska, lijeva muška ili obrnuto, više se ne sjećam. Da. Imao sam kostim na jedna hlačnica i pola šosa, jedna muška cipela, jedna ženska i to prilično sam muke imao naći broj 42 žensku salonku za svoju nogu. Da, ali to je išlo. Uglavnom jedna ruka je bila sa lakiranim noktima, druga ne i tako. I onda bi ja u tom kabareu svirao, to je bila ona pjesma Girl Don't Cry for Louis, ne? Ja, poznata pjesma i to Girl Don't Cry for Louis i to kad je muški i onda kad se okrene ženska onda je falset i u stvari ženski glasić i iznenađenje tog okreta i ugledavanja u stvari ženske polovice je ono što je tu radilo nekakav efekt. Ali kad sam to pokušao izvesti na cesti, vani, na festivalu, to nije išlo. Tamo su vas vidjeli sa svih strana. Da, odmah je, nema reflektora, nije to, odmah čim ljudi dolaze, vide jednu i drugu stranu, kao radi tu nekte glumi transvestita, evo, to je tako bilo. Uglavnom nije prošlo i onda mi je ovaj prijatelj, poznati svjetski one man band, i jedan od malobrojnih naših domaćih one man bandova, Cigo Man Band ili Cile iz Pule, mi je rekao, pa daj napravi si one man band od toga. I tek sam tu 4-5 godina nakon što sam napravio inicijalni instrument krenuo razmišljati o tome, mogao bi tu nešto dodati. I onda sam napravio pojačalo, tup cap na noge. Ruke sam već imao uposlene basom i onda sam još mogao jedino usta uposliti, pa sam tako malo kazu, malo pjevanje i još nekakvih puhalica i na kraju je to završilo da ta moja naprava kad ju cijelu složim izgleda vrlo šaroliko. Kao neki stroj profesora Baltazara. Tako. Najbliže, da. I to mi je jako kišobrančić ima. Da. Da, kišobran je jako važna stvar, da, jer često znamo biti na suncu i onda to je ipak kišobran i to. A mene zanima kako funkcionira mozak ljudi koji su one man band. Znam da je mnogima teško iskoordinirati dvije ruke da rade različite stvari, a vama to ide jako dobro. Isto zahtijeva određenu vježbu, ali ja to promatram kao napredno žongliranje, jer evo, kao student sam se počeo baviti sa cirkusom i žongliranjem i onda je do jedne mjere sam savladao to vrlo lako, ali u stvari nisam imao volje savladavati onaj dio kompleksniji, ići na 5-6 nečega bacanja i to, nego evo sam pronašao zadovoljstvo u ovome i mislim da je to kao napredno žongliranje, jer u stvari je korištenje svih ekstremiteta istovremeno je potpuno isto kao i pokret i žongliranje, samo što evo predmeti u ovom slučaju ne lete predmeti, nego lete note. Nastupate i kao lakrdijaš Trilja četvrti. To je na ovim srednjovjekovnim sajmovima. Kod nas kad ljudima prišiju taj nadimak lakrdijaš, to je obično dosta ovak nezgodno i pogrdno, ali kad se neko deklarira kao lakrdijaš, to je onda sasvim druga stvar. Da, to je budalaš, u stvari lakrdijaš, u stvari je to nekakva ulična verzija lude. Dvorske lude su bili jako pametni ljudi, oni su najčešće bili najinteligentniji na cijelom dvoru, poznavali sve tajne i
I jedini imali pravo ismijavanja. Da, ali su taj način na koji, u stvari, pravili su se blesavi, luckasti, u stvari su bili ekscentrični, to je dobar termin, i ta ekscentričnost ih je činila podnošljivima, zato što su ljudi ih u stvari uopće nisu doživljavali kao normalne ljude, ali dakle oni su bili prikriveni intelektualci, čini mi se. Sad ima tako kroz povijest puno primjera, ali evo, današnjica je takva da se sve svodi na show biznis i to je zabavljaštvo, takav pretinac u kulturi u kojem sam i ja našao svoje mjesto i zgodno je to. Srednjovjekovni sajmovi, festivali su meni drago mjesto gdje ljudi dođu, čak i ovi izvođači, puno njih makne na stranu mobitele, internete i to, i kada su tamo 3-4 dana na festivalima jednostavno se vrate u to neko povijesno vrijeme, mačuju se, bore i to, ali tome svemu nekako fali smijeha. I evo tu, zato je moje mjesto jedinstveno. Tu nastupaju lakrdijaši. Da. Ljudi gledaju mačevanje i lijepo je to sve ugle, kak su jaki, kak su moćni i to, ali onda fali budalaš koji će tu malo ismijati sebe i malo ljude oko sebe. I doma je najbolje! To je ni ništa novo u svijetu, to sve postoji, samo je ovo jedan način da se to prikaže. Rekli ste važno imati hobi, s obzirom da vam je one man band sad postao gotovo pa profesija. I žongliranje. I žongliranje također. Je li onda ovo vaš hobi, ovaj instrument koji ne, sad to je isto profesija. To je profesija. Ali to je isto iz hobija se pretvorilo jer volim raditi u radioni kao što ne bi ni mogao napraviti taj instrument. Imam sreću da me tata koji je bio kućni majstor, odnosno još uvijek je, ali sve manje radi. Ja sam uz njega. Podučio vas je nekim da nije on to nešto stvarima verbalno, nego jednostavno ja sam stavio i gledao šta on radi godinama i pomagao mu naravno uz to što radi, i to tada nisam to baš volio. Nekad sam morao mu pomagati, to nisam volio, ali kako sam odrastao, onda sam shvatio da je stvarno znanje i imanje, vještina svaka koju čovjek ima je vrlo važna stvar. Ovo je vrsta bubnja. Meni je prvo izgledalo kao dio neke ulične lampe, ali onda ste mi rekli da je to bubanj, od plinske boce. Je, plinska boca, da. Postoji ona dva ovala na plinskoj boci, ona jedan di ima ventil koji ide gore i isti takav ovalni dio dole kod onog nogara. I onda ja to sve maknem i tak isperem prije bocu da ne napravi da ne napravi dok ju režem, dok iskrica dođe. I pa onda to zavarim, pa onda izrežem i to lijepo sve očistim i tako sve. I onda od plinske boce, što se može slobodno nazvati upcycling, ili ti recikliravanje. Oporaba, kažu, to je naš izraz. To nisam znao, ali dobro. Dobro, uglavnom plinska boca je postala plinska boca je postala tank drum ili ksank, kako sam ih ja nazvao. Na kojem je to jeziku? To je bušmanski. Pa uglavnom, evo, dajte da mi to malo čujemo. Opuštajuće. Je, baš je. Ima to se prstima svira, može se svirati palicama, ali nevjerojatno mi je, još uvijek mi je nevjerojatno kako od nečeg stare plinske boce, evo, nastane tako lijepi zvuk, ali to je divota ovog svijeta. A kako ste dobili različite tonove? Pa u stvari to su lamele, dakle to je kao jezičac koji vibrira, koji je izrezan sa 3 strane van iz tog korpusa metalnog. Što je veći, to je dublji ton. Dakle, što je veći volumen u stvari tog jezička. Može jezičca. Dobro. I koliko vam treba da napravite jedan ovakav Pa treba mi jedno 5-6 dana u stvari, ali često ih radim po nekoliko komada, pa treba mi nekoliko dana da se pretvori plinska boca u instrument. Puno dobrih stvari može se naći na otpadu, što se vas tiče. Da. Kao i za onaj kantabas isto, to je sve sa glomaznog otpada. Ali se isto tako čovjek mora ustručavati da ne skupi previše smeća. Svi mi svaštari kotlokrpe imamo neke prostorije u koje volimo metati stvari koje mogu postati nešto drugo, i takvih predmeta
je puno, ali mislim da čovjek treba jednom u 5 godina barem očistiti tu prostoriju i stvarno baciti ono što nikada neće postati ništa drugo. Takvih predmeta ima isto puno. To radite stvarno? Da. Svakih 5 godina? Kad se sjetim svakih 5, ali bude 5, 7 i onda to bude, kad su drveni predmeti, to bude jedna velika lomača i to baš korisno je to napraviti. Mislim, pročišćava se čovjek. Lijepo ste to rekli. Čistim svoj život kroz prozor, ormar stari i to. I ova riječ kotlokrpa mi se isto sviđa. Znači, vi ste ponosni lakrdijaš i kotlokrpa. Da, ta budalaš i kotlokrpa sa diplomom, molim lijepo. To je diplomom profesora sociologije. Da. Hvala vam lijepa što ste ovaj dio vašeg života podijelili s nama u emisiji Doma je najbolje. Hvala vama što ste me zvali i pozdrav svim slušateljima. Davor Peršić ili magister Ludi Man Band bio je danas naš gost. Doma je najbolje.